kurangi pale pakai siwiang wajib tak nang kamu di yate pangang pole risunai ang kamu tu angkana daripada desisa gagawat ding itaping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Lipangeng, yang terhormat Bapak dan Ramil Kecamatan Belawah beserta dengan jajarannya yang sempat hadir, yang kami hormati Imam Desa Lipangeng beserta dengan para pegawai syara yang sempat hadir, yang kami hormati pengurus musalla Al-Falah, yang kami hormati ketua majelis taklim serta dengan para anggotanya yang sempat hadir. Ku bilangin nangis samanna arwah jilba langatiku arwah kelompok tomatuaku yang maneng, silasuraku yang maneng, anak-anakku yang maneng, yang saya doakan semuanya mamuari si mata nawireki pengalla ta'ala adisi disingeng na angkaki si mata pandanungangi pakkasiwiat talori sese arajan nafung Allahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nafake totori ki pengalla ta'ala madapu-dapu ngari lalenna iyo niwe si kira-kira rampe-rampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita memperingati Maulid Rasulullah itu adalah menandakan tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tomatuaku yang mana, silasuraku yang mana yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tiap tahun kita memperingati kelahiran Rasulullah. Tahu-tahu ki mamaulu yare gato mamauli ajajianna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ifaringati fakutanana magi nang kade nang ka ifaringati wi amatianna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda si bawa nareko angka tau malabita idi iro rufatau furamate. Kita selalu memperingati kematiannya. Biasa to makadah haulnya. Angka to fanritata nareko matemui taunge amatianna madari maddepunga ki untuk baca-bacangan ngidecing.
Jangankan to fanritata to matuatta laginna. Telu ngeso, pitu ngeso, patapula sona, tamay aso siratuna, kita haul, baka benengi matanre-tanre, megege malam-malam idaleta, 1 tahun, 2 tahun haulnya, 3 tahun haulnya, kita selalu memperingatinya. Neke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denangkana rifaringati amatianna. Dan neki jolo bu tanggal saja namati Nabi ta. Hah? Tanggal sana jaji. 12 Rabiul Awal na jaji, 12 to Rabiul Awal na mati. Neki ajajian nami ifaringati, magina ajajian nami ifaringati, maka deto fanritata nampai ajajian nami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iperingati nasaba yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara batinia tongeng ngideni gagalan roalena. Nekia secara batinia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de nengkana mati. Nampai amateanna de nengkani peringati. Aga buktina. Buktina maka dayero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan kita manusia biasa. Angka siddi hadisana Nabi tarampai. Maka de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man zarani ba'da mauti faka'annama sarani fi hayati. Nigi tau syaraika rimun rimateku nasa Nabi ta. Nigi tau syaraika rimun rimateku nasa Nabi ta pada moitu nasyaraiku tempoku tuo mofa. Aku ni mala to fanritata maka dah yero pale nabita de nengkana mate secara lanroale tetapi secara batinia de nengkana mate fada moi isyarana tempona pura mate fada mi tempona tuo mofa. Jadi kalau ki Madinah loki umrah bu pak loki haji loki Madinah kalau ki syarawi nabita fada mo itu tempo na tasyarai tempo na tuo. Buktina kalau ki masyarakat kok buruk na nabita de tomak berisalla maka assalamu alaikum ya ahlal kubur. Aga palay fau assalamu alaika ya Rasulullah. De na tomak kada assalamu alaikum elisa na kubur de. Mak berisallaki assalamu alaika ya Rasulullah. Itengarang lo amani baja singa dia umrah. Berisallaki kana bitta. Komelo kong kabali bolata melo lo umrah, kita titip salam kepada Rasulullah. Ereidi yonre map titip salam palatu lalu yer berisallangi. Riramperi lalan nasyidie kita yero titip salam ternyata hukumnya adalah wajib ipalatu madosa ki kode ne palatu ko nak non reki salang ya jengka bali bola tamila umrah titip salam kepada Rasulullah. Maka de to fanritata nigi tau pura makbiri sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nai bali beri sallanna ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dena mate sebelum nasarinna kuburukna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi narikong kasumpul lolo tallo umrah silahkan titip salam. Manu mi wita tania beresalla na titip madarri foto ya tak bisa po ke foto ko pacer kak lo Mekah pacer kak lo Madinah
Tanya apa koro? Neke yero melo ititip melo ki matitip salako Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yero nange na rampeto fanritata nigi tau ibali bere sallanna ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de nama te yetu tawe sebelum nasyarina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah niat bagi kita kalau titip salam untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Jadi kalau kita mengantar aja tangantar bawa sibuk ma foto bu. Tapi tabici iya roto yang tarai asal lengak kak ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, narampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzara kabri wajabat lahu syafaati nigi tau syaraika nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ri asrimon rina pengala ta'ala yero Nabi ta nawerengi syafaat atau angkelo masyarakat ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi narekologi syarai wi Nabi ta imagi tuo yare garimun rimatena nasa Nabi ta fada moi. Maka di hari kemudian yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawereki syafaat ri asrimon rina pun Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kekelaloi lo syarawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena di situ kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yenaro nakada tofan ritata nampai de nangka ne peringati amatianna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena secara hakikat secara batiniah yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de nangka namate sehingga ajajanna mi bawang simata iperingati. Yang kedua, bukti nama kedayero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denang kana mate secara batinia siddi hadisana Nabi tarampai man shalla alayya salatan wahidah nigi tau masalawat lauria nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi biha isalawaki kokung Allah subhanahu wa ta'ala asyara 10 salawat na pung Allah ta'ala lokko masalawat ko nabita. Ini adalah bukti dari itu kau ma berasanji ki di orang ini saat kita membaca tala al badaru alaina tatoki baka tufan rita ta fulewe jawa nama kerangi tudaki nareko ibacai tala al badaru alaina magai nasabak di situ kita menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa tu ngabar sanji ki di orang ni ibacai kita berdiri. Ternyata tofan rita tafule jawa nama keramit tudaki nareko ibacai tola al badaru alaina karena di situ adalah penyambutan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tomatua malabiku sila surah malabikon ke hadir. Selanjutnya tanda kecintaan kita kepada Rasulullah. Aga buktina makada mapoji ki ko nabita. Sininna idi umatna nabita angka manang ipoji. Ada yang mencintai keluarganya, ada yang mencintai anaknya, hartanya, jabatannya, tapi tengarang. Cinta kita tidak boleh melebihi cinta kita kepada Rasulullah. Tanranna ipoji nabita duan rupai. Nomor sidi. Tanranna ipoji winabita riasangi ittiba'ur rasul. Ipegau ipas suranna yani niri wina cange Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain pe mga ittiba'ur rasul
ya sange ittiba'ur rasul ipegau ina surangi nabitta. Yang kedua ya belewi na cange nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka simakku tanah maka de pakku tanana pegaro malabbi ipegau na surangi nabitta yare gaya belei na cange nabitta. Pega malabbi anu nasurangi nabitta ifegau yare ga ya belewi anu nacange nabitta. Jawabannya malabbi manang dega garia semakka da siwali ne pegau sininna nasurangi nabitta na pegau nekiade naniniri winacange nabitta. Contoh yara nabitta nasuro ki pamegay sampaja sunnata nacaki mak gosip misalnya. Contoh siwali memelo na pegau na pemegay sampajana mas sampaja duhai tawe angkay mas sampaja penni tawe angkay pokok na megalada sampaja sunnana tapi mak gosip matoy. Depa naritalla ittiba'ur rasul. Atau sebaliknya sininna na cange nabitta de mana nagaga na fegau tetapi dena sempajang tanya apa ritalla riasang ittiba'ur rasul nekariasang ittiba'ur rasul ipegau isininna anu nasurange nabitta nannia ya belewi sininna anu nacange nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan ittiba'ur rasul ya. Sebab menerima tuan kaya kasih runtuk weh raja salo majelis taklim tapi letu ko majelis taklim weh na cerita mana ni teh mata ya. Contoh depan dari talla ittiba'ur rasul nariko makore maka de kaidana bu maka de kaidana nariko de mulle pegau manang sininna nasurangi nabitta ya. Maka de kaidana nariko de mulle pegau manang sininna nasurangi nabitta aja mu pegau ina cangi nabitta ya. Pakuling pemang maka de kaidana narekode mulle pegau manang sininna nasurangi nabitta aja mu pegau i anu nacange nabitta magi na pakor kaidana nasaba tempona materi asori monrina pungalla ta'ala untuk tamari lalanna suruga tania makada mega amalata waddi nasabari to tama suruga nekia makurangi dosata no to tamari lalanna suruga. Aga buktinna anak-anak de panaballe ga namate anak-anak de panaballe ga namate de panayokira de cenareko angka na fegau de to panayokira nareko angka palanggaran na fegau gangkanna matai tamari lalanna suruga nasaba mapute mana mopi catatan dosana. Makotone roidi to rupa tawe idi yero to ballegae lay timbang antar amalata si bawa amala madeceta si bawa dosana nigi tau matanrei amala madecenna na dosana maka yena ruwad ditamari lalanna surugana pengalatala gangkan na makade nange kaidana narekode mulle pegok maneng sininna anu nasurangi nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja ne pegau anu angkena ciang nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mega tu nasuran nabitta sampajange laginna mega rupana magi na mega sampaja sunnah angka sampaja wajib rimon rinna sampaja wajib angka sampaja sunnah rimon rinna sampaja sunnah dua telu sampaja sunnah na sunnaka kinabita iero sampaja sunnah aga gunana sampaja sunnah gunana nareko angka sampajang wajib tak kurang mancaji wi papa genna risesena kurangi ya mancaji papa genna risesena kurangi
kamu si maka dah. Kumake tu pale sampaja sunna na bawa na materi pegau. Nate pamotu yero. Nate pamotu yero. Waji enari kongke ta deto si na pakro. Map wale kisi dicontoh. Wale kisi dicontoh. Nafu kanja ia sange isi buku. Kama kisi buku ke. Nafu kanja nafu solina sedia isi buku tatta ilabi makanja isi asli ya namo siaga juta lina isi buku tasidi tatta makanja isi asli ya nah jadi makade kaidana tatta isampajang waji ifundriolo ira nange sampajang ira nange sampaja sunai mancaji papa gena risesena ya ira kurangi jadi ira isi buku nafusoli solina isi buku tatai papa gena miasan nari isi asli ya tatai papa gena mi risesena isi asli tetapi angka matotu nang kayero isi buku Yero isi buku mancaji penting risesena isi asli komage nareko megalada moi isi buku na isi asli siddi mani bawang isi aslina mapak ganda moi tu yetu dua talue isi buku nareko mapakir betuan na ada nareko kurangi pale pakasiwiang wajita nang kamu dia tepang pole risunai ang kamu tu angkana daripada desisa gagawat ding itaping namo maga solina isi bukut ta ko de gaga ngingita de gaga angkana batuan nada namo mega sampaja sunnata nariko de gaga ya punne sidisa sampajang wajib de nawat ding itepang ya enar nangi wakada kamana makada we sampaja sunnah nya to liu pegau aja nawa sampaja wajib namo maga egana sampaja sunnata ko de gaga yer melo itepang de gaga angkana ya selanjutnya magi na mega sampaja sunnah na wereki nabita yero idi umana yero nabita purametoni na fikiriki purametoni ni sang maka da yero umaku madufa rufa kemampuan na dena fada manang mega sampaja sunnah na wereki na sabade to fada madang idi umana angka tahu kesempatan na masampaja sunnah di waktu duha angka tahu masampaja sunnah kesempatan nama sampaja sunnah iye mina rekoloi masih maka iye naro na fegau madu farufang kato tahu ko tengah bani ca matin romatana oto ni mas sampaja tengah bani nampai mega rufana na wereki nabita ya romatanga elo jama-jamanna tate aruapi na joka angka waktu nama sampaja duha Yero masih jaelo masih ko aloroy angka waktu na werengi pungala taala mas sampaja mapap karak jama sigi pura ki bere jama angka sampaja rimun rinna sampaja loroy salat asar pun demikian antara pura ki mas sampaja mangeribi antara maghrib dengan isya angka si sampaja korna taronga ki pungala taala sudah salat isya angka si sampajang pura kima sampaja sunnah angka si sampaja taubat dan lain sebagainya mega rupana sampajang nampai mak dufa rufang sampajan nawereki nabita nasaba mak dufa rupa to idi umatna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemampuata ya yena ruriasa ittiba'ur rasul ipegau ipasuranna nabita ya belai laranganna sininna anu nacangi nabita ya bela ini ya ronangi magosip ya bela ini ya bela nacangi nabita masasa ki ajar tuh ti masasa sebaitane gitu ngai masasa ya ro tempo ketua malaika
Mati ni misalnya itane ni ko malaikat mati ni masasa. Yar tempo ko tu malaikat sampai tu masasa kak bali bolaku. Papira bunga-bunga kak kasih. Mana kema gara-gara bunga-bunga masasa bali bolam. Mapira manu bali bolaku. Itu ko manu nampak bunga-bunga. Aja. Siddi melok kiai. Napa aja masih salah. Ya. Prinsipnya memang ittiba'ur rasul. Ipego i pasuranna nabita ya belaina cenge nabita. Ya. Selanjutnya ye toro narekko tofego siddi amala ipego iyero amala sesuai sibawa onronna na sibawa madeceng. Ya. Contoh yero mangaji mega palana neke angka tunang ka mangaji ki natania onrona rogi wi apalangi kumage biasa korang malangi to biasa korang malangi semangat juang 45 ki melo patamma ibaca korata puraki masempaja mengaji siki tudah mengaji siki lauki masih kita membawa Al-Qur'an sisan nama cara mata wih mengaji toy membaca Al-Qur'an banyak pahalanya nekia lebih matandre itu apalanna mengkalinge cara agama dibandingkan mengaji. Desa masalah mengaji ki nekia nareku bicara padang kaki rogi ki. Makanya ketika kita beribadah isatayir unronna si cocok mogi. Inilah yang dimaksud tadi dengan ittiba'ur rasul. Yang kedua, tan rata mapoji lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia naritu ipamekewi adam perampeta lori Nabi Adam perampeta lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya naritu ipamekewi salawata. Kita memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah. Rampe-rampeta lori Nabi salawata dena waddi dekna lappa ilila rilalena tasassu siwani. Jadi pameke salawata. Rupantine ya sange salawat tania bawang idi rupa tawe mas salawat tu. Namun pun Allah Ta'ala nania malaikat emas salawat manatoh. Biasa tu ibaca ayat nabu aku matandiki mas salawat innallaha wa malaika apa sih ya ayyuhalladzina sallu alaihi Allah Ta'ala masalawat ko nabita sinin na malaikat masalawat ko nabita nay nappa fung Allah Ta'ala suro ki idi to matappa masalawat lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iro salawat megalat de rupanna tafitteni malamma mas risese tari baca nasaba salawat iyena tandra materi asori monrinna pung Allah Ta'ala maka dan niga ummakku kwewe nigi tau masalawat diberikan cahaya iyena ro cahaya iyena ro tandra tari asori monrinna pung Allah Ta'ala maka da ummakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwe nampe nangi maka da kak dena wat di dena leppa ilila salawat irilalana tasyasso siwani nasaba nareko masalawat kita diberikan cahaya cahaya ki apalagi nareko nasi tujuannya sojuma yerko sojuma ipa bu aja nakura pole risiratu salawat irilalana asona juma maka daki asona juma berarti ele latu arawing
ajak tafakurangi pole risiratue angka hak desa na nabita nigi tau masalah lokko nabita wekasiratu mi'atu marrah wekasiratu riasona juma iwerengi cahaya pole ko Allah Ta'ala yero cahaya dena capu na bage-bage rupa tawe mapamula Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Dena capu yero cahaya i bage-bage mapamula panglutta Nabi Adam sampai dengan manusia yang terakhir. Makanya hari Jumat talai wirid sarekuamengi Thomas Salawa lebih pole risteratu eri lalenna asona Jumat. Sabaya rasa Jumat ibu hadiah tamet totu idi umat na nabita hadiah. Ia rasa Jumat onro alat biranna pangulutan Nabi Musa melawi ko Allah Ta'ala. Fuang ale tokka ia rasa Jumat batuan ada ale tokka ya rasul jumae sari kwamang upake makaswiang sabaso sati alengi panglutan Nabi Musa marelo panglutan Nabi Musa ale kay rasul jumae neki adena wireko Allah Ta'ala. Datang lagi Nabi Isa iro Nabi Isa tania sejumae nelau aga pale nelau Nabi Isa marelo sari kwamangi wadingi masampajang riasona jumae. Fuang alika kesempatan mas sempajang rasona Jumat neki adene wereko Allah Ta'ala marelau si pangluta Nabi Isa fuang berikanlah saya kesempatan alika pale kesempatan mas sempajang Jumat alika pale kesempatan mas sempajang Jumat ienaro atoro na Allah Ta'ala ne penre pangluta Nabi Isa lo rilangi nasaba itarime farelo duana yalek kesempatan mas sampaja Juma. Akhirnya ketika akhir zaman tempo na mubak ni yero Dajjal sabang jaji ni tu Dajjal buah ada jaji ni tasangame de pana jaji ni tu jaji meman ni tempona pura meman ni siruntu tempona pangluta Nabi Musa. Yer tempona siruntu pangluta Nabi Musa malolomofi. Tasangame yero Dajjal makada mulai lain pada itu di rupa tawe pada moi. Biasa tu kapa tengkalinga makada sidimi matana. Dena pakor dua matana. Nekia si wali mimak kita nekia dia lagi co si wali mimak kita iro si wali toli capek ina taruh tindro toli capek ina taruh tindro na sabak aku matindroi tal 5 tahun apa moto tal 5 tahun apa moto kong kalau lo telipatin rong jaji materi aso di zaman akhir angkan yero Dajjal satu-satunya yang bisa mengalahkan Dajjal adalah Nabi Isa. Magina Nabi Isa mulai kali Dajjal nasaba iro Dajjal tempo Nabi cu malaikat Jibril yang memeliharanya ya nasaba dega agar rupa tau mulai piare dan karena pangluta Jibril diutus oleh Allah Jibril loko mali iro nanai dega agar mulai matoroi namu ambo na detonu le matoroi le yale iro nanai dipelihara oleh Jibril, ita rungku ke Jibril. Magina Nabi Isa mulai kali mati
Dajjal nasaba yero panglutta Nabi Isa tempo Nabi cu Jibril top biarai ibaratkan 4 tinju sebanding sebanding. Seandainya 4 tinju narik kodena sebanding cinampa mi kaoi cinampa mi neikala. Makanya tempo nasi runtun Nabi Musa si bawa Dajjal. Woi, nini Nabi Musa. Kede uleh kalir. Padahal tauna jagona Nabi Musa, satu-satunya nabi yang bisa memukul malaikatul maut Nabi Musa. Naik tempo nasi runtuh Dajjal, me tahu. Nasabah nafaham makada. Tahu ifiaremi ko Jibril mulai kalai Dajjal. Skenario na pengala ta'ala ipendre Nabi Isa. Tempo na ipendre Nabi Isa. Nasabab parilaw na ebang alika kesempatan untuk masampaja Juma. Sehingga pada akhir zaman ipaturungi pangluta Nabi Musa pada hari Jumat. Kemudian memimpin salat di Madinah. Purai na pimpin sampaja Jumai ke Madinah. Napelom mewai Dajjal la'natullah. Itulah skenarionya pengallah Ta'ala. Makanya nawereki di pengallah Ta'ala sojumai hadiah batoi riseseta idi umatna nabi tariasangnya sojuma. Makanya megawat di DC impego riasona juma. Masih dekkah megato yero mak Jumat berkah ko jumai. We najinna mak papaku pakutana bu ko jumai. Kepakutana tama. Kada loka mas sampaja juma Pak Ustaz angka to malaikat nanre. Dewi sengi maka daniga mereka. Walagi are gana de maka ka magi de tale. Dewi sengi maka datanya togaro di haran nalian nanre napa na bagi-bagian. Nampe de wale. Maka ka alamoi. Alamoi magi maka de ka idana ko fikie. Narikodenan nassa fulefege afuleyanna denan nassa makra fulefege afuleyanna talamoy. Contoh engka bali bolata mapiarasu engka bak mandita ko sidape bolata ko ya boleh. Yero asue memungkinkan minu korba manditar. Maka daki tappa fole ya sunna minu ngiwe kwe. Upaki majenne dero nasa sampajaku. Maka de kaidan na fikir. Nariko de tomi tai atau de toga atau podaki maka da fure tu ninu ngasu yetu waimu. Tafake mape paci. Dena wadi ki makapakapang tapa pure ni ngasu kapange de nata makaida narik mapakir. Atau seandainya angka bali bolata tanya salang le rita magere ya bawi rita magere bawi tama bolana masui marica limanna tapanewa ki majama maka daki purani nangi tambulan to purani na tambulan maka daki tappa bawi nangi korna karawa ilalang na marica limanna nasumewa ka majama najisika limaku maka de kaidana kode tomi tai maka daga nangi na karawa krotonga gabawi yare gatania de na marigaga ya de na marigaga. Yemi kofura ni tita na tak jeta miseng. Madosa ki. Ya. Toma-toma malabiku sila sura malabiku angke hadir. Selanjutnya, siapa ini sejang? Selanjutnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangi ijajangi tanggal 12, mati tanggal 12. Agak hikmana.
Maka dayero Nabi ta ijajangi tanggal 12 angka 12 nati wiraki. Nigi tahu make gunanya 12 mapamula balega nagangka matena ye 12. Inilah hikmah ijajangi tanggal 12 mati tanggal 12 nasabak 12 nati wiraki Nabi ta narekoyakatan ni masa iye 12 salama ki lino akhirat. Age yero nomor sidi anna poleri rokonna tepae. Yang kedua 5 poleri rokonna salange. Siakan ibu 10 sidi. Yang ketiga ampe-ampena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 65112. Yana roh hikmana ne jajian Nabi tak 12 mati 12 10 nati wiraki melo yaki gunang gangka mateta. Rukun iman intinna tepat takuf ngala ta'ala. Pakanjaki tepat tabu Nabi tak diutus untuk menyempurnakan keimanan kita. 10 tahun dakwah Nabi tak ke Mekah tepat emi bawa na seppo. Tepat tami bawa na seppo. Sabayar waktu mega pak berhala. Angkani sompai matasso, angkani sompai bosie, angkani sompai afie. Nulai mako kede to nagaga makrodi. Nagaga. Aging pale madari di we apa dua bicu mani. Tengarang. Contohnya madari yang kayer kumapotoi goganna itallu saya suka sidi mate sidi tu pak 2 bicu itu bu. Seandainya berlaku yerwe gampang ada miyuno tahu tega nasa mate ko tallu tengah komelo kimuno ka lo mi bawa 2 madape ku sudah peku mati tengah seandainya ya. Aga pi madari mata limanna nasangi yang kata melo malengi di tahu dari makro bu. Intinya pakanjaki tepat takuf ngala ta'ala. Pakanjaki tepat tak. Yang kedua adalah rukun Islam. Sampajata pura nangi rampe sampajang. Ibadah-ibadah yang lain imana naruna tiwiraki nabita. Yang ketiga akhlakna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempona mate ki baja singa dia to mate. Layantara ki loku burue jaa malakani datanglah 2 malaikat. Yero malaikat yang kapakutanana salah satu pakutanana man nabiyuka niga nabimu. Tanai itu niga nabimu Nabi Muhammad. Secara akal maka da kiyule puada maka da Nabi Muhammad nabiku. Neke yero watue tempona itaneki maka da niga nabimu. Yaitu narekori lalanna ki kuburu berdasarkan hadis Rasulullah etata ritanai bu pitung ngaso pitung penik itanai. Naiya sesuatu waniri lalanna kuburue sebanding 500 tahun di dunia. 500 kali 7. Agita neki salah satunya man nabiyu kaniga nabimu. Tentu ya pelamanan nih. Maka dan Nabi Muhammad nabiku. Tapi tanya yero nakku tanam malaikai fada moga sifata si bawa nabi ta. Man nabiyu kaniga nabimu. Yero tahu angkai fasa sanange denu lepuade maka dan Nabi Muhammad nabiku mage dena fada sifana nabi ta. Yero to madorake ko to matuana denu lepuade maka dan Nabi Muhammad nabiku. Sawangka to ngatoje itu kasih we mananak kak mitai. Ya. De panale ulabu angka anana yero anana ayu cari tangki cedia. Yero anak melo ka makka daya biangi ko to matuana de to lo masih kola yero anak
Namo silampa di sisap rupiah ikiringan ko indokna denangkah. Magi hasalama latu isikolane ro nanae. Angka nagajin na ro nanae. Iro lapong Indo angka nito 5 telpon. Pangalibar muna. Ya. Pangalibar muna. Nafitakka iro lapong anak. Nakiringan idui. Cede angka sih kiringi idui. Iya nangin lapong anak. Cauni tolion rem melodi ko indona. Na fodangnya ada dena wading fodangin doy. Ya. Na fodang. Lawita yero, laweng kalinga yero rekaman suara na fodangin dona. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Iya nangi lapong Indo kasih. Ngapad di arona. Lay fodang ada mapakur ko anakna. Komelo lerita deneri sama kada dewi makada tigi mon rak bungana ni salah. Ya, anggaplah seperti itu. Iya nangi lapong Indo. Mapat diladai fodang ada dena wading fodang ko wijana. Aga kejadian iya nangi lapong anak bangkaro. Malasa anak-anak. Onro bangkaro na iya nangi lapong anak. Melo iwaja rumah sakit dega gayi semak kemajaran. Ya. Telepon kak. Tabe pun tak kiring kak jolok dita. Irwatwe silaloku pule macarama ko kampung na Indo anakku latu bak boleh nangka telepon na melo apos kalau macarama. Suruh nanayo kada loko jolo santri si bani. Loko jolo boleh malah duit mentransfer kan. Pelajarannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sipu dita idi Indoe. Aja telo doang yang wijata. Nasabah ada dek nawat ding ifuada. Ya. Sifat dita nasabah idi makun rematara tu dilata. Weka taluki idi orane mak berekada sisa mi makun rey napa sebanding. Onro taranna ada nama kunrei. Ya. Paraluten apa lapongana. Namo pura kinabia lapong Indo. Tata Indo tak. Ya. Sehebat apapun kita hari ini, tata ki anak bicu riolona Indo tak. Tata ki anak riolona Indo tak. Tarima ranni ka irwatu mite we yang katonga pale ana mak berekada kotomato ana dena sitinaja ifuada na fuada. Makanya pasaki lilata terjagai. Sebab lilai bahaya lada tu efekna. Tita niko televisi sare nasu gara-gara lila mi lejara mana waramparana. Maka demi bawa tolol capu orang peran. Ya. Ipalisi femen. Maka dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawereki contoh. Makutane malaikat iman nabiyu kanika nabimu. Kodena fada sifat-sifat sibawa nabi ta iye mana narbansana denule puade. Maka dan Nabi Muhammad nabiku. Kepada mana moki di raja loma maulid, raja loma majelis taklim. Dek to nangi nak gosip. Insyaallah malemak lilata puade maka dan Nabi Muhammad nabiku. Tomato aku yang manang selasuraku yang manang kesimpulan tayuni. Maka da madapunga kirilalan na iyon rongi. Rampe-rampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah dena rogi adapunga tayuni. Nasaba angka siddi adanna fanglutta Abu Bakar As-Siddiq. Nigi tahu mak dapu-dapunga rampai ajajanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ri asri munrinna pungallahu taala safian lahu riwerengi safaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jajira-jiraji kilo mamoli
nasabah kita akan diberikan syafaat oleh Rasulullah di hari kemudian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiqi wassa'ada. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.